What the hell is that? We ain't gonna look. Tao cho ta mi hiện. Kill him! Buồn ai đó đi! Yes! See! Come on. Oh, I don't believe it. 咁個嘅事。佢擔心啊，僵屍梗係刀槍不入噶啦嘛。咪就力蘇唔知佢係僵屍到弊咧。喂，唔好搣啦，搣出大鑊㗎！阿姐，姑姑，阿芝士你嘅。Peter! Yes? Die monster is hisso. Die jeep is taso. Ik tel tot 3 dan Hollands jeep toe. Speak English, I don't understand Afrikaans. Laat die bluff. The monster is here. Very dangerous. The jeep is over there. I count to 3. We run. You got me. Okay, I've got you. You're right. Ready. I'm ready. One. chắc có đó chia bỏ phu áo thua cả cái chút隻跟走咁。咁力蘇都知道到符可以鎮住隻僵屍嘅咩？係都要連翻上去啊？又唔係喎，力蘇只係覺得攞咗人啲嘢係唔啱嘅，所以趕住去還翻俾人啫。哦。所謂好心有好報，咁樣唔覺意又俾佢制服咗隻僵屍啦。你仲嚟？喂，隻僵屍咪搞基㗎？有3個靚女都唔撞，係都要撞力蘇嘅。僵屍唔係搞基，你唔記得咗啦咩？僵屍一聽到鈴鈴聲啊，就會向住嗰個方向跳㗎啦嘛。力蘇終於都明白到呢一點啦，你又明未啊，阿蘇？明。呢隻僵屍對力蘇嚟講，簡直就係天神。佢仲向其他村民宣佈天神嚟咗啦，天神仲曾經救過佢添。喂，呢個鬼婆奸㗎喎，力蘇仲去救佢。由此可知，力蘇嘅為人係幾咁心地善良同埋冇機心嘅咧。有啊，你做好掛定卡住啊，跟住。我但係呢個關於個佢哋嘅係對佢哋大聲個掛住都關我掛住咗。力蘇識揸車嘅咩？佢話佢以前揸過㗎喎，技術仲好好添。
嗱，咪唔衰攞嚟衰啦，唔識揸車亂咁揸，而家班兄弟怪責佢啦。但係力蘇堅持自己一定可以冇得掂呢架車喎。哇！你睇佢嘅眼神係幾咁堅決。力蘇，我對你有信心。嗱，係咪啊？我都話佢掂噶啦，阿叔。啊，又幾聰明喎，啊，咁快就揸得咁好咯，啊！唔係你估，好似你咁咯喎，考個車牌考8年都仲未考到啊！你睇人揸得幾輕鬆，第2次揸車咋？啊？點解有條大麻繩㗎？係噃。哦，人哋出貓，佢哋出象。細路我頂唔順啦，你快啲落去啊！大師啊，我哋下面有棵針樹啊，落唔到噶。咁你快啲爬上嚟啦！都唔得嘅，大師啊，我隻腳而家俾個針樹拮住啊，喐都唔喐得啊！你又唔上又唔落，唔通我哋成世攬住咩？就係咯，大師，咁你仲快啲想辦法救下我啊！求求你啊！我救你係嘛？係啊。好。哦哇！大師，乜你咁大隻菇㗎？唔係咁，你點上嚟咧？係喎。使唔使嗌得咁大聲啊？打口針咪鬼晒咁嘈，你係咪男人嚟㗎？唔係一口針啊，係幾十口針一齊打㗎。哦，我而家當你過去，嗰棵針樹咧，你就跳落去啊！哦。嗱。哦。你快啲爬上去，掹我上去。哦。出嚟啦！出緊啊！幫手揈啊！大力啲啊！得未啊？細佬，你快啲跳落嚟殺咗隻獅子！唔得啊！我呢度好高啊，我跳唔夠落嚟啊！俾個八寶袋我。嚇！大師你要走啦？我哋趕師傅嚟㗎，趕隻獅子啊！哦，我即刻攞俾你啊！
而家犀牛猛喺下邊纏住我哋，咁點啊？你想點我唔知，我想點我知。咁你想點啊？我想瞓覺咯。瞓覺？嚇？你點瞓啊？咁瞓咯。咁瞓啊？咁萬一隻犀牛爬上樹咧？你唔好咁放心啦，大師。瞓啊？哎呀，我唔瞓啦，我看更。Gue ở trong thầm quay người đấy chỉ nào còn cao ngộ là sinh nào còn cao ngộ mình chỉ tôi bu solo tay.燒嘢食啊？唔係，佢哋喺度開緊會。村裏邊嘅父老喺度怪責緊力蘇。上次帶咗個玻璃樽翻嚟，已經搞到滿天神佛，惹嚟好多爭執。今次點解又立亂將天上邊跌落嚟嘅嘢帶翻去條村裏邊呢？於是乎，力蘇就同佢哋解釋，今次帶翻嚟嘅嘢同上次絕對唔同，一定唔會有人爭嘅咁講。Jauh nggak ada saku kunjung, jauh nggak ada saku sama. Kalau saya kami melihat kan jika umi kue ta, oka jauh kara. Jauh nggak ada saku, kare kara kan kami kue ta, oka nggak ada saku. Siapa siapa sih? Wah, apa ya tuh harus bantu sih. Ini kau mah ya jam sih jam saja tuh, jam saja tuh. Ini jika jika kau nggak ya jika baca aja. Dia satu sekali. Jika你真。唉，可樂嚟喎，唔爭係有鬼啦！ 哇！你咁搞法，上天會懲罰你噶喎！呢話我未完，真係衰咗啦！嗱嗱聲同天神道歉啦！ 咁多馬騮啊！死馬騮啊！偷晒我啲嘢食！大師啊，呢啲唔係馬騮嚟㗎，係 baboons 嚟㗎。咩品酷啊 ？baboons 啊，英文嚟㗎。我話知佢咩冬菇定蘑菇啊！總之偷我嘢食咧就係同我林某人過唔去。誒，大師啊，你睇下冇所謂㗎，佢哋得物無所用㗎，遲早咪留翻俾我食。佢哋冇得食啫，我哋而家咁冇得食咯。哦，咁你又唔使擔心喎，佢哋咁啱嚟低咗一罐啊。喺度啊！